odgovorima. Predstavnik Jasov Mate i Vanda Faca, jedini guslar koji je ispraznio za minutu lider hale. Opjevat ću vam jedan odlomak naše hrvatske vojske kad se borila na Vlašiću. Jedan mladi momak se vratio kući, sve mu mužehedini sreli. Večeras je s nama i najpoznatiji guslar u dijaspori Mate i Vanda. Recite nešto o svom djelovanju u Njemačkoj. Nastupao sam u Kanadi, Amerike, Australiji, svugdje gdje me kod zovno dobro sam stigao. Piše sam pjesme u 10-tercu, 6-tercu, 8-tercu. Nešto CD-a sam izdavao i to, ali moje su pjesme većina protkane ili su skroz šaljive ili je drama. Hvala lijepo. Kada ste počeli svirati gusle? Još kao dijete se krio na tavanu, nisu mi dali da guslim. Ja. Gdje nastupate u zadnje vrijeme najviše? Gdje me ko ovako pozovu i tako, većina piše mi i onda izdadnem CD i tako. Zadnji sam put bio sam u Kanadi, u Švicarskoj i tako, po raznim klubovima i tako. Ok, hvala vam.